INP Mizo Channel share tu te indam tlang lomem le voin hi September ni somni le pali zirtop ni ania tokin lama khan nimin lama thil thleng tlang pui kan soinual to a kan soi mai te le voin lam chanchin langsar zual kan an update lenga atop thlengin minlo thlir sak le theu don nia mindat khomi ten an soidan chuan September ni somni le pathum ni zan khan an khopuya police ten silayan ka na satawangin administrative office athok nu pakhat doyo sen anti chu silai muturin na boral in thiar turapona achuak chu an lokap mai ni nan soyani mindat police le sipai te hi akha tokin silayan kap de urenga zuan duinan rui thei hle boka mi om mai mayan ka ba ka civil mi te thil an rok ngun to hle boka ni September ni somni le pani po khan silayan pong ka awangin kauran hol telin inthen khat an kap chenwal to bok September ni somni le pathum nimin chomadar som vel khan sakain region ta se township huam chunga chi kung khwa chu terrorist sipai ten an hal le a in som pakhat akang ral veka butin sang chuang zeta kang ral vek anga chut ani boka chutianga nimin lama an khosak dan chu du tok mai talo chuan September ni somni le pali tukin dariat vel khan ta se police station le kantuma police station atangin police le sipai zachuang an thok chuak le a khua an hal chun zom le ni in kantuma khomi te chuan khitit media hna an soya an soi lai kha an hal tran tir lai vel takhania nimina in hal tu te zinga PDF kan ni tia out home te an omboka PDF lamhming chiat tiran tum hle niang nimin kha chuan NLD party le NLD thlop tu te in an hal deuh bi ka ti chuan nimin khan police vuawang mi panga lai mai tha an nia khami thukal zel kha ani arin om hle bokani then kha chuan dalan na tho om nge ni nan soibok hetianga in an hal sak chiam mai ba ka manni lam khan civil mi paruk lai main lo that to boka tun lai chu ta se township lam hian sual sipayan thron na zual hle ani hi hetianga khua an hal nu an hon konga police le sipai te chu kantu ma kong pui leido a bom an lo che nan ve ta thunga hliam turan om nualin an ringa an chanchin chip chiar riat thei ma in report petu pakhat chuan hetiang hian a soya mi pahni chu an hliam torana hle ti kan ria a thisen po chuak na sa ni ambulance an ko ngal boka ambulance motor chu kal le to an thinual inarin om bom puana huna chuan silayan kap na sakhop mai ati an omna lama media pakhat kaduma platform chuan bom pu anuin police pani chu an thingal ti asoi vele bok PDF lam chuan he kong hi zo ri lo turin mi puite an ril ngal bokani kan soitak ang khan nimin khan in som pakhatan hal to ba ka voina an hal bel le a hei ba ka chi kung chakta khuwa a in pakhat an hal boka an ran vulte po an ka sak nual ni in miat mau khit media chuan a soi bok ani September ni somni le pathum ni zanjan lai vel khan kupau chi an ti chu sipai le piuso ti pol ten an mana kot thlera an kap hlum mai ba ka angonga chemin an zai bok an chanchin threchiang tuin media hne na soidan chuan ni zanjan lai vel khan ongkuku anti dalanin sipai le piuso ti pol te hruain kupau chi hi motorin an phura tukin lama aruang hi kot thlera an mule ta ni hemi malok hian meiche pakhat pon lo man to a ma se poisa an dila pe ka wangin an chuale tamai ni ina soibok September ni somni le pali tukin ve khan pichi takun lama chuan uteng tu nan ti chu a beka silayan an kapa a boral ve ngal ani hi dalan ni nan soi vele boka ti hian dalan report awanga man tok le tha anom renga dalan an that ve reng bok ani ber hi voin chhun khan mongyo khopuya ral tlan buai puya wak vel doctor pakhat chu sual sipai ten an man ni in an soi boka September ni somni le pathum ni zanjan lai vel khan Mandalay region muku khopui tlak lama maitel tower po an lo bom chele bokani Myanmar ma democracy alo omle thoi theina na NUG malak na chu an thlop thu
US Foreign Department lama an advisor chuan a soi ni in Myanmar rama US Embassy chuan a soya NUG huai tu tele US Foreign Department lam hi nizan khan anin muhloma u chomu tu na nen po anin mubok US chuan NUG malak na arhiat pui thu Deris Cholet chuan a soi nizan ti ila anni lama chhuna khan in muhovin Myanmaram buai chungchang an soi hova Myanmar Ramadan le rain omzia anei thei thuai apoi mo hle thute tlangram ethnic group rang te ne in ron hova mitin te in tluk tlan na ngai poi mo atul hle thute COVID-19 dawna an tho ho dan tur te po an soi hovani chotianga thu poi mo chi rang an soi ho nu chuan Myanmar ma democracy alo omle theina na beitu zong te an thlop zel tur thu US lampala hian soyani UN Assembly lampo Myanmar chungchang an khelna sa hlea palai te zinga South Korea te Britain te US te chuan Myanmar mi puite lamtang zongin thuan soi to hloma Nimin Khan Indonesian President le UN Special Envoy po in Myanmar chungchang an soi vele a sipai tan lo zong bokin an soyani Indonesian President chuan Myanmar buaina te Palestinian ho zalen na nei hlei thei lo te Afghan ram buaina te po khovel pumin kan buai puitlan angai hleni atia Myanmar ram buai chungchanga po base ina sang taka nei thu soin chin fel dan tur kong mang fel tak nei atul thule ra du om tak chu ngei tura malak tak taka ngai thu asoi bok UN Special Envoy po in Myanmar ram thil ton te suin human rights pal zut na le ramin natna hrilenga tor mek thu asoya hunatlai tak ma a democracy an nei le ngei theinan ram tinin an tran puya tul tak zetani ati UN Special Envoy chuan soizelin tuna sual sipai council hian athil ti sual sim mel silova tun ma atanga security lam thila malak na tepon omziala nei thei tak lo ti soi boka hei hian na satakan noranga izia alan tir chiang hleni ati asian malak na in omzia anei tak lo thu asoi boka tun thlenga Myanmar chungchang soitu te chuan menong hlana tan zongin an la soi lovani China le Russia lamte hian engtiang chien nge mon soi veang ni tin an assembly zo lama te Myanmar chungchang hi engtia ti turin nge thuan ti tluk don ti kan thlir zel don nia AAPP lamin September ni somni le pathum nimin thlenga an chin chia dan chuan sipai terrorist council in thuni na pong la katanga nizani somthum le panga thlengin mihring sang khat le za le somni le pakhatin nunna an chan to ani an man zong hi sangret le zathum le somsari le pakhat an tling to a chung zinga sang ruk le zasari le somparet chu khren be me kan nia man tur list chua to an laman lo hi sang khat le zakwa le somret le pali anom mek bokani NLD hun lai kha chuan thil ti danan thiam devaniang COVID-19 in anuai naram abikin Southeast Asia rama Myanmar hi COVID awangaram chunga economy tlaniam lo ber ti ania sipayin thune na pong lak lo phei se chuan pandemic atang hian an filim to ngei narin oma COVID in ram ei bar zon na ati chiat zia chu soingai lova da ila COVID a hluar le ram economy achia ani mai tuna hian an then om Thailand chuan tourist te po a welcome tan le der to a chu wangin Myanmar ram po tun mang ni se an that chua le to arin om via wani ma se Myanmar ram economy chuan that lama lapan ozong lo chuan ne in COVID hi chuan lama mangin mian rek bel zel zok ni na ngai thei hiala antan rem chang ve view ni na lang chu wangin sum do na tlak chiat hun chung hi alarei don ni na langa engma siam chua turan nei thei lok don lova an siam chua chun te po amana tokhle zel don ani tuna hian anram GDP hi kumhasa ne na khai khinin 18% la in atla ni in DVB chuan asoya afatlem ve kan ti mai theya ram pakhat GDP 1% atlak hian sum don na an hnung tol tina tlukania chuta tang chuan kan chu thiam mai ome September ni somni le pali tukin khan Myanmar poisa hlutna chu US dollar cheng khata Myanmar poisa chiat sang ni le za le panga ani hem mai
man ni lam khan sipai council khan dollar azor chua thu asoi takna a mipui market lama athleng tak chuang lo ni inan soya dollar mamo na sangani tin Myanmar poisa ngot hi chu a hlutna hlo na sa theilu tuka adanglam zungzunga mi in dollar da mai andu zoka chuwangin dollar man hi akai pha bokani chuba ka central bank lam hian export earning anti mai sumdong tu ten ram danga tanga hle pan mu hi anin thon zung theilo na na control ve deuh boka heiwang hian dollar mana kai pha hle bok ni nan soya Myanmar poisa hlutna hi atla niam chak hle ani hi ram chung mi pui nol pui hian depression an vei huai yang ti a hlo om hle ni kongzo tu te po hian top san mai an latum lo hlom khop maya khopui tina an la beizela kan soi kim vek seng lowang kalimiu khopuya po ani zani le som ni le pakuanan kongan zo le a an fak om hle ni tan luin khet news in voina thulom om deuh report a don thu soya September ni som ni le pathum ni zan tlai khan Paku region Chawchi township lama sual sipai battalion zanga le som ko le pakuana hnuaya mi te chu an sipai lal tiamin sipai engemaw zat chu mipui lama an pakai le ta ni in an chanchin hrechiang tu te hne na tangin report kan dong atia heng sipai CDM lama pakai ta te hian anral thuam man lai mek zong an kalpui vek bokani silai pa ngai mai ba ka RPG po an chom nual don ani chu alomom khop mai sipai mipui lama pakai ta te hi engza chiangen ni tiero an la soi thei mai ri lo atia heti lai hian media then khat chuan heng mi te hi captain pakhat le a hnuaya sipai som palian ni ti an soya then khat chuan heng sipai te hi KNU brigade 3 na hnuaya battalion pariat na hnuaya anom fel ni an soi bok sipai le police CDM lama pakai hi an tam so to viu mai kan ti le thina azat hi dik taka soi an omlem lova voin khan Myanmar police CDM channel chuan CDM alut zat hi sangruk chuang anni to thu aron soya a official de berinarin omani ole tuntumata na Myanmar news kan ti chhuat thei chu khati zong kha ani a clear tu ten men hlut saka atop khenga men thlir saka wangin in za chunga kan lo me